Mala karunwang ke Monday. Chiloy Dantes ko chikunyal jakon nyokomat kwa kelan wala. And wala te kon ka lesson in one day. Ka lesson in one day right kon ke nen. Right kon ke nen Kristo la Messiah. Memory text then take John chuga diok. John chuga diok bas diok. Anyen gwadan te memory text then tin chet ke me chane jek. Ke Sunday a woman ni Kong. John chuga diok bas diok panako rai kwenada. Yecu jaloji Ɛpuc an lara jeji. Mecharan binyok ke diet. Chede chup cieŋ kuäärä. Ɛpuc an lara jeji. Mecharan binyok ke diet. Chebe chup cieŋ kuäärä. En gwa right content. So ka Monday and wale ka lesson right content right con ke rat de alquat. Can number talk no more icon can name the key Messiah. According to what the Yecu come kat Israel ka wade dan. Chikaran la quest durka enimi take a name to shop karao. The chamin cha dwer in chira mojalat nenakan. Naydang row tatachi ben mechika benyam warlock. Ka cha lara kan cha min chi tuok cha ne na kan de to chi kurung ko ba min lat ka kara mo ba la kan dung do ta mi chi tuok ta ga ne dong wan ta cha nen din lat ka kui Kristo en o Yecu e chi ben ne la Messiah mo dung do ken kan ngas akel me de wore chere dan ba ma dan tam an o Mutaka long ko baran las lis ke nene dang raw changkin kana nga go ye talk dung do bumba ka long eno ba nene ni tungwan ke kui Messiah ba no ka kan ketel ngas ka dian ji juice ke jen gwa de dan enjen ne talk ka no mo ka enjen ne chi talk ka me chi Messiah ben ana palna kun marel goidero kwadin chaga jilo itas lodge ko chirot de almeri alaga gwara ni tuka wa kui Canada kwadin lang ni ji en go chine bagai che me sha lat ne de nyam o gi ta lo kwadin en o chilo ko lek en o changa ni me ken ne yen ko wan ko mo ke yidu min go ayre ro gwara chika jaga ngas ko bako jengas and go Yecu ben and Messiah Melakan dwere alia wagaji wikete dial bangwa dial say go should ga de malakwara amen go achene ke me chane jatok na ke lesson ne nyam no gor John bogo me ko bane je kulangas and o Yecu ben and Messiah Melakan dwere ko de kono kulangas ko mo kono ngas yo den tek indora ngor kono den ni kule jek toda katin balat kon kemen chalat enjen reason kwada na me study keje en wala marai kon ko chi John kon kam nen te cha Messiah te cha nen din lat ko kui Messiah Maloi kon ka witness ni tin chalar mandanan go ego baran chole witness ke baran chole nen ba ko gwe na kwa dangro credibility eno dera nen mangaske ke che dera nen mangaske go min donga nyomi la bum ego mi chang nen min la nen chang nen me credible mi chang nen me de ngat sometime Mitika mi shari ke me look like duje ke kui ke tika preconceived idea ke kui ra min nyam lok de nen talk nen de look ke kui ko tika char to goal ke kui ra mo chukwana laro chiran chi nyirno wan ka ta chieng min te ke je a chang te ka to go to lat ka kui de
tiang no chiting ko la ke kui de che ke den no ko te ke mi chi la loy de ko kui de ji juice te ke ma cha la loy den ko kui Messiah te ke tung wan de chu kun yal ko promise ko go Messiah bi Messiah ka balat chi min chi loy den tiang che tin promise ni te chu kun yal ka las rei Bible ko che ko kol loy den ko te ke ma dong ma chi loy den tiang me chi loy den tiang ka jan gwa de da no di loy den along ko ya ke te ke tin ko rum de Messiah je ben woi a chang no ken roi ko da la ro en o bang Messiah ke go be jirum ba ke ben woi ba cha loy den tiang nge je nin bitwok ko ken char me yet ken mo le jing ni ka ko me chi Messiah ben chi John ne la ne ne nyam and wa go kon right in wala me e go go be cherken be ko woi ke min chi loy den tiang be ke nyos min chi roi ko da la ke kui Messiah ka na mo nan je ne go ko na bana la dan wala ku chi John ge jog Messiah she kwar me bi ben nyur wi ko am kwara David and we monitor content ne chan ba kwar dial tin ya ka Israel be ko kul ben pot bi Israel kul joy la superpower we mon chi nyen nin chi Bible la ke kui Messiah be ben news ne te chi kut nyal ro da yai ke e be ben lat ke te chi la re be ben lat go di e go jen bro da ben tuf ku kui wa ke lo chi mo kui nga chi mo kui ji Israel ko ro den ke go be ne dial te chi dwer ke wo ko kut ba ke ben loi ma re ko kut wa dang ro to ne chi ko loi Israel kon ko te ma dong mi chi loi den tiang en obi Messiah ben tuf ku kui we mon ke lo me ne tin gwe ke ji Israel to ji tarien cái nhau về go bro de ben top cái go ben ai dial ba cái ben loy ma ra cái cột mà nay tin quy Israel cái gì tarien bo cái dân quý mới chết cái nó cho loy điên col nên cú John go be cherken ba cái nhau cái lip cái go bia loy ne cái min cha la cái quý Messiah anh ô Messiah ngu be ben la do chana loy cái min chi John la John cho cái bus janang ro we bang one a worker bus 37. I'm in the Bible, okay? Thank you, baby. So, one guy John Chuka Kel, bus janang ro we bang one a worker bus 37. Morning, mommy. I'm on the Bible, okay? Good morning, baby. So, John Chuka Kel, verse 29. Sorry, she nyeng le ben kuda. John Chuka verse 29 over 37 chelaran. Chelar wa dal kot. Chewe meron chu John Yecu nen. Abe kaje, chewe hi nanaje. Ejen wa dal kot in bidwer or wash. Me jen melar ye. Jen ramin gura. Dinijen ka kong tenijen niam ka an poinda kan jangai ka kui ka me chua ben alakana lakana ke pi endo de je nyos ji Israel ka chu John right ka kui de hi an chi ye mi be ka jenial chet ka gu nen ka chu tekel ka je an poinda kan jangai ka e kut ene jaga kut jaga ba kana be jaga ka bana lak ka piu chwe yogi ramin ne ni a chi ye ben pinyal ka je ka tekel ka je e ramin bina lak ke ye in go airero ke chuan enen ke chua je lat en o meme e jen gat kot amen verse 37 jag ye chu te nyam
me ronde chu John le ni chong ka ne ja ka dang ro ka me che Yecu nen jele chwe we na ne je ne me jen rode al kot chu ja ka dang ro jeling la de me ka chu ke Yecu gor amen ko rai kon ka kwi de men ta me ngu John che min chalar menan John era me credible witness ala bo John kana lok e cha lok ne Yecu John ngat ke je nei rong wan ko nok ke te let ke nei rong wan chang ne me lok nei te news dwer kena but majority ke Israel ne cha John ka bla go ko pu atelemi dio kana ke je and then John charai mango a che lat no ken ne no bi John ka boy dung do look ken min lat John ne ka kwi Messiah ko nguta me mo wa na ka to de Yecu de nga de ken tak ke me chi John lat ko chi John ro de loi pin niam de na go a che ga ju gi ne me en ne jaram indi ne jen ka mu lo no go an point ne ba che ne ke ye ka na ngai dung do nen de min talking like John ne jen nen che ba ka John ne jen nen talking ta ma cha be ko nyal che we ko nyal e ja ka en o en ba ye ben boñ ke piu en je ne joga en o John ara maria le du ke he ka ta mama ja kel ke ji bi ku le ngi jena ngi yimbi ngi ne je ra me go mi we ye ko do nen be pin chet ke gu ke be ben nyur wi de che we ra mo en je ra maria le du ke ka chu John roi ne de min talk in chu ku ne la je chwe nen ke chwe nga do pu me chi ye ko ben ke Yecu ke je ben nyu tin che we pu chi ne me yen gen gat ko chi me chi ku ne la je che talk che ne ka gwa de che ne jenen ala min gur mi roi kon ko de wala e go bana roi ko ka according to promises me chi roi ko kon promise no Messiah be benene sometimes che gur che sometimes always che gur and go e bana te ke cher kon to gul ko ki Messiah ko ki ke min chu ku ne la ke check te de John cha ju min bi ngi ne je jemen kon ba cha kon ju bana ngi ne Messiah jemen bat ke cher tin cha loy dan tieng che te ke te ngwan tin chu ku ka la kon cha ko rodien kon loy dan a kon ti je kel min tieng ka lesson wan wala ko go te ke mi di ma lip kon ben Messiah men nyam cha quy ko cha la đấy ben re ne ni ke dung do ken ne ke jangai te ga ben me rawo de mi abena rai kon ga second coming me kwane shudan ne jektin ne go ba kon cho le adventist lip kon ne ben Yecu rawo de hel de re talk and o de kon ben Yecu rawo de bible ke de news ni tin cha lat kon ko kui ben ka de talk no ban ka bible che tak che nan long and o de me chet ke me chi talk ke Israel de re talk ko ke changin chup ke je wi mon tla me bi kui me ne di alen chinien ba te ke news ni te news ko kon go de raro de rit re dwe ri ke te ke news ni te news ke kon go te chi kun yal ka lar me nan ka talk me te de diu ni kon wo ke kui ben ga de me rawde de tak wa no de ka bai chet ke me ji Israel ngai no go ben Yecu wi mon be mal chu no re ro Israel kara mane de me diu ken ko go ngod de Israel mal go ngod ken Messiah ken na ben entama pai ga jen ko ke Gaza cha de ka ken cha tu ke kui ko go te ke rab mi te ne group mi cha la Hamas me te re we gwa ma la mo Israel ke re but a chang no mo cha Gaza cha de ka ken cha tu bo kitil mala be to ko cha Gaza cha de ka ken bete ne ka ne de kong to bar din nyok ji te ba til mala nyok no ken ga Israel ante mo chi ko nyok ji en ji go wa Lebanon ko ba Lebanon ba nyo na de ka ken ne ka de Gaza ka kui ne tin cha le Hezbollah ngo de ba chang de ken Hezbollah kitil mala be chuang ko kui go cha Hezbollah de te mo ngut ko ba te ka de lit ke ken ga Iran the same thing
Malin talk right corner. Cheva talk we monitor content. But talk na ka luny Yecu jok raw de jen bi malin talk bakul beno. No morning jen chi wich ne tang wan che bai ka Israel. Kan jen ngur ko ba nyok news con bi John nyok kam con ro Messiah min talk Messiah ngu be ben lado. Men lad Messiah je. Men lad John en oi Messiah na mo jen ro dal ko. Why jen lu na con jok ka tuk che ko cho ka diok tuk che ko cho ka diok ba wal de. Ngu cha lar te no. Tuk che ko cho ka diok ba wal de. Cho wal de cha lar ne. Ba kam dun yene chek moy ke ter. Amani kam gan ku kana gat ke. Ba wi du kwem ken ka bi ngul cho ka dien kat enyen ter re cha kam na no mo. Re ter mo ngu tuogo. Ter mo ne wa te ga ma bi kon ben kam ra re de. Ko ter re cha kam kon ka gwen jeng ne cha na ko gwen jeng ni chi kon long. Ba den kwa re cha promise. En go e bi wi gwen jeng ni ben kwem chi ga kon. Enyen ra me cha la re bi wi gwen jeng ni be ben kwem dung do cha la re ba ngul cho ka de kat. Mukule lia ga ben liu ka nga ben liu ka Messiah an labo an wo lwel ra rode ta tak de al ngai kon go to ko nyal ka gwa de chi adam gane if me chi ga dwer chu pui den wo ka go chu ra dal che na ku den ko gis yen de la gang ken ken ro gis yen de chap ko bo de la gang ken ken pui den chu tak dal chu na ga chu ko le chu kum no pui den ano no ka jen gwado mo kay liu gwado ket Messiah na ben na ra mi chi dwer la lo nyiriem go kwide ko ba dwer ka ba ka lede ko ba dwer ka ba ka lwel ka je ben Yecu ego be mi chet ke na me be ben fulfill ko be beriem de be kon ben lwel enjen nin news e konen go ba jen Messiah chi go dong be ben nyun wi kom ka be ko ben nyul wi kom ko be kon ben kum wi mon de content no kwari Yecu che kwar we mon me enjen ne shalar no mo mechi Messiah ben mechi Messiah ben chi John che ben nyos na en go in me enjen la rodal ko do wa me la de ko nyu su klar je ne me enjen rodal ko wa lu chi no kon bo ko mechi Isaiah je la ko kwinga mechi Isaiah je la ko kwi Messiah ko he was oppressed and he was afflicted and go je ne cha chen je ka ne je kwa na ko tung no da Isaiah cho ko je nang di wi diok burden baro dien no ken news ni dial re chu kun yal ka news kon ngot ken Messiah na ben tin de na ngai ne je en go ye je Messiah no mulo no nen jon na me nen mo credible nen mo talk burden baro dien che la na che we cha je chen e jek a che chu ko ngode tele mi chalat chwa je both chen ni ka wa dal mi wa ngot che biet chen ni ka del nyam ram mi nguk miem ke jen ken tok de lep. You see? So, in other words, me la John e chole Yecu na mo nyara de al kwot ni me cha lar Isaiah pa ko no kweno. No. Jen me chet ke no mo. Aken ku news ni ti nyos ko kon go Yecu jen la Messiah mo tama. Anyo mo kwen kon ka bog mak cho ko well verse 45 che lar na for even the son of man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many. Cho we chang ni gat ko point ne che bak ko ba ben le ne je ka be ka ko e benal ben le de ka ko be tek de be ben tuf ko kwi ne ni dia kin kon ne ngay kon ma sa he be ko be tek de be ben tu ko kwi ne ni dia chi go dong be ben nyu wi ko ma la ko ke jirum chu ga di ba ba kel chala for why we were still helpless at the right time Christ died for the ungodly and o ngut okay ngut tel kon long point de in Christ point de ke Yecu point de ben ko che ben liu ko kwi ne ni to kwi ko
ka pi war ka Peter ba jen mi chet kan mo kan dia news kan go Messiah ban jen la ra ma biliu so lo no chol na lat ka jen o dong jen ra dal ko do John jen dong de kon ngat ka pi Messiah chane jen ka preconceived idea chane jangat according to promises ni che de cha la ka kwi de ki kwi Messiah mi chi ben ka ra ma ni to kong de ben yam to no go chane cher kon las ka tin chi ko ka lar chia go dong cái ban này chờ con vui cái tin trả lối con gạc cái tin pen của con của ban này promise ni tin chưa con cả lát ban này cái link anh dân là ban này đua bên tuộc ban này cũng là ngay cái chấm có mấy đứa con cái chờ được gul để trả ran về vui cái mình trả promise và con mới cái đua đàn mà dong mới chỉ một đua anh chưa có được nhiều con nó để con nghĩ là đua chi lesson anh chi giờ anh tin và bắt đầu con nhảy post con anh thấy không ạ